Muri SkyTv osibire kurungi nakutangira umugenshonga aguma abazyogo izoba neri asande nimba kurutse yayo imumwena ababari umaramizo imumwena ababine bimukora izoberi nimba kurutse bitu twine amakuru gatargamwe na gamwe umugenshonga aguma abazyogo twine agakurga umaramizo kandi babashaho bagarikamu kore mirimo yabo wanyuma yo kweza sandishatu besharinjire agwe nagandi mingi nubwo nakuretera umugenshonga aguma abazyogo Watarga SkyTv ndana Kwakunda katwataje mukace twije nagumbwijire Inyongera kutangira ugundo murundi umugenshonga aguma abazyogo orga kistyaho ndadana Kwakunda twagatandika no muri rubanda abantu abakutekatirwa kwa bintu bakora umuringo kwendebera okwiba iron ore erizoba bashangwa abapakinjire motoka zabo umwanyogu nuko kubingwa abataka Irare twasima okuruga kamuganguzi konka ori kuturanya bikoni ward omuri Kabale municipality yagambira SkyTv ngo batangire okurebe bikorwa ebitari mu mateka biri kukorwa ori kutekatekwaho okubari honorable Kamuntu banyuma yo kushanga motoka ye ebirero ne koraho kansara ahabwentebe ya katano ahabwa town council eyo mukatojo Bruno Biereta ugarukire akagira ngo honorable Kamuntu namukozesa kole mirimo nkeji etari mu mateka na mnonga okupakira ahamwe no kora mirimeji omuringo gutari gwamateka na mnonga ahari iron ore itwe nka Kigezi iron ore miners elizoba after lunch twa shanga turera esindikwe company ya Kamuntu Investments Limited owajiresire ali Bruno manager weye twashanga ari kutupakirira amabare kandi tutarashimanya kutwamuhikaho yayikiriza ngo Kamuntu niwe yamusindika konka twagezaho agiye yapakira kugira ngo agiyeho agagaruzeho kutwaheza ahishaho chairman LC1 twabimara kitaka konka amabare gitu yagagaruzaho twasima nayongera agira ngo Kamuntu namubanja sente zikwingana miliyoni 8 ngo bitu ogwakanga kumushashura kandi ari kugira ngo akamuhereza iron ore. I've found his trailer accompanied by his manager illegally and forcefully loading our iron ore without our permission, and of which sometimes back we supplied him a lot of iron ore, but he denied us that we don't demand him any money, of which we demanded him a lot of shillings. So this act is unlawful. Bote bari kurwanisa Kamuntu ngo konka nibenda ngo nabo barebe ngo imirimo y'ibari gukora babasa kujiganyirwamo kandi bari kwenda ngo abashashure omuringo muronji. But we are not fighting Kamuntu. I myself, I love to see my neighbor prospering, because when my neighbor prospers, it means that the community will also prosper, will benefit from what an investor is doing within a community. I myself, I don't hate Kamuntu and I don't fight him. Only that he is fighting himself. Okurugirira ariye byona bashabire government okurugayo ekareta abantu abakubasa kureta sente narishiba investors okugira ngo babase kurete byoma ebirakore ahari iron ore omuri Kigezi okugira ngo kibayambeho okuranisa oboro na mnongo mbantu abari gukora aha murimo ogu. So kiturabanisizemo munonga kandi na hati ya cyatwara cyatere ha pressure mpaka ahi ruhangaraze kutwasiza hakija aba investors abandi roko investors abaraze kuba baradiringanekwe genuinely bakatwara amabare gitu kandi bakatushashura akasete ko kutuyamba. Bruno bari ya leta yagira ngo bo hine sente zabo ezibabire ni babanja kandi omubigambo bye yagira ngo abantu tibashemerere ko nibo babuza ngo bitubine kubuza ori Moses Kamuntu bena ngo ayongere kubashoborera. We called the members, we found out that many people who had supplied an oil to Kamuntu had not paid them. So
When we demanded, he said that he doesn't know us. When we went and protested a little bit, he went to court. He said that we are trying to tarnish his name. Even Binaisa, the late Binaisa, has the case in court, in the High Court, with Kamuntu and myself and Dr. Kabaterine and someone called and Pieri. Twagezeho kwishirira ka muntu okurabira ahasimu bitu enamba yaguma eribize. The subscriber you have called does not answer. Please try again later. Abakugu bebembirwe Assistant Commissioner ori kujonanizibwa Monitoring and Inspection Engineer Joseph Okedi bizire okubasa kuchondoza okwenda kumanya amazima agari ahagati y'abantu abari kutimba iron ore ahamwe na nabo abari kweta abakamuntu investments kwenda ngo babase kutunga ekishikire. Amakuru aga gashakwa Sofan Wamanya. Ebare mnonga Sofan Wamanya abo makurago abanyarwanda katwatanzize hamwe kureba ngo twakuma ibintu bitu twabitwara umuringo kutakwenda beragiro twena ntubasaganyirwamo twayongerayo abashaho abakutendekwa ningashuba intern doctors erizoba bayemereza okwesharinga kwabo okubeye kumazire sandishatu banyuma ya government kubura kubashashura sente zabo ezamezi mukaga abantu bagira ngo cyabemerezwa ntiza kuyamba government okora nshonga zabo. Abashaho bakatandika kwesharinga 2016 yo kwezo kwa kabiri 2023 aba bakandi bashaba government ebashashure sente zabo no kuta ebikozesibwa omarwariro gona omuyihanga. Dr. Robert Rubega orukura bashaho nagira ngo bwahati babashashuireho ameza abiri gonka kandi bashashurire kutandikira ahabakushoma omwaka gwa kabiri no kweyongerayo. Ekyasobodde okufuna okusasula sente z'abasawo bano abali mu kukuguka za myezi 2 ku myezi 4 gye tubadde tubanja era nga basasudde abo bali mu mwaka ogwokubiri n'okudda waggulu. Naye era abali mu mwaka ogusooka tebannasasulwa era nga n'abamu ku bali mu mwaka ogwokubiri n'okudda waggulu tebannasasulwa. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti tebalina ssente bulungi, naye ffe nga tulowooza nti kino kiva mu butateekateeka bulungi oba poor planning. Dr. Robert Rubega yashoborra ngo beina amatsiko ngo kwezo kuba bihire baza kuba babashashuire cyashitabeire kityo bazagaruka mu kwesharinga. Agotwala kakisa kano okwebaza chairperson wakakiiko ak'ebyobulamu mu Parliament Dr. Charles Ayume n'akakiiko konna olw'okufiisa akadde ne batuula wamu naffe era nga batusuubizza supplementary budget eyaleetebwa minisita y'ebyobulamu bagenda making sure nti bagifuula priority so that abasawo bonna abali mu kuguka abatannasasula basobole okusasulwa. N'olw'ensonga ezo wammanga abasawo abali mu kukuguka basazeewo nti akeedimo kaffe tugenda kayimirizaamu kumala omwezi gumu okuva leero era tugenda kuddayo okukola olunaku lw'enkya olwa Mande nga 6 omwezi gwa March 2023. Aba bashaba ministry y'ebyesente kurigayo ekakwatanisa na ministry y'ebyamagara n'ishenjero kurenga bataho sente zikumara kubasa kukora nshunga yabo. So Finance, Planning and Economic Development should work in collaboration with the Ministry of Health and the Parliament to urgently find resources to pay arrears for all senior house officers. Number 2, we recommend that the National Health Workforce Planning Committee should be instituted according to the Presidential Directives of 1st June 2021 and the Professor Omaswa-led proposal submitted to the Prime Minister's Office and the UMDPC, that's the Uganda Medical and Dental Practitioners Council, should be addressed immediately
for short and long-term strategic planning for generating an effective, efficient, and affordable health workforce in Uganda. Nutwijuka ngo kitongore ekibyamagara kikargayo kiragira ngo kiba kitine sente zikumara niyo nshonga bwenki nubaturaho kushashura abakozi. Twargayo abashaho twayongerayo omugandi turikweteekateekera okujaguza ekiro ky'abakyara disitulikiti eyasanga umukoro kuza kuba obwahatubeera rikiriire wanyuma y'abakutebeekanisa omukoro ogu kurugayo bakenda emihanda amaju ebikomera ebikuteekateekwa kuba biri omu nguuto erikuza kusharwa. Abantu betombwitira gavumenti hamwe n'abebembezi obutafayo kubateraho buryo obwire bw'okushenya amaju gaabo butakahikire. Namanya Olivia omwaha bashobeirwe agambire SkyTv munayenda gavumenti na mnonga President Museveni kumuha obuyambi ahabo kuba habere neiha obwezi hamwe na school fees bahashenyire. N'abana banje bashatu umushija kansagaho ndahimbire ninyeyiza akajukanje bizire bakasindika miliyoni tamu kanso tubanterireho plana hindaze nyo n'abana banje twine cyo kurya twine cyo kunywa nintera president omuranga umbantu basanga barukubi ninyo okubanza rukubi tinyine hindi nahimbire ndubanyireho tubamplaningiraho kuzi indiya henjara nenda kuninda ubana banyangashomera primary ninka government nitashashura butashashura indiya honshobiru nganza abantu bababuddemu bu tebayina ki tebayina bukakafu okwetereza era abakoze bubi babaterezeza obutikola abachapati tebayina bateeka bintu byabwe tebayina ki kati nganzi kyankoze bubi nnyo okusanga abantu kale nga tebayina ndakutereza bintu byabwe n'abasanga basindika kusindisi kati bana aba hoteli nga bano tebayina nga bayinda teekawa bayinza kweyinga kati oyinza omuntu okugwamu byabaguddemu nga abantu tebayina sente ng'olumu akalimo kwebalya kati awo nze nganzi kyankozeza nnyo kwate muzeeyi wange yabadde akolaki bwe yabadde aliira bamuguddemu bugwi sente nga talina na 10 amaze wiiki nga atudde kati awo abaana baagala okulya tawunange sirina pulaani. Kandi Lydia orikujwekera egombora yasanga hamwe na town council aha district agizerengwa abo boona bakabamanyisa kare kubagezaho kurondaho kutaha konka batwire bari endeme binje bitwire byo mu program bikwenda kushenywa kandi abingi bakabagambira kare bakabanotsinga kare bayemba kimanya konka icyo abantu no kugira ngo of course etoka ekikugiremu abantu bashitwara ngo bashenya habo aho kugira ngo nemukoro ya president yikwenda kuva mu bisanga konka ebintu kitwire kigambirwe town council kabawoninga kare yabagambira kugira ngo kizira burafitere cyosire kigambirwe. Omuringo nugo gumwe aba boda nabo bariyo nibashasha nibashaba President Museveni kwabayamba hamishoro za helmet pamiti hamwe n'ebindi bitiriwe birebi ebikubaremesa kukora kabenti shaba okutwatara habye mishoro akuba emisoro tuberire kari batwata bwira bwashesha mwene President namwishyire kabenti musaba wo kumwika batshabira habye mishoro pamiti bagira ko batukendereza kandi kuje kwa president tutekateka kumugambire bizibe bitwataho bitwa ba boda ibikwatire netunguka ane kuganise mu rugo rwa boda excellence yaza kuko mwanya wo tutekanyije kugambira eshonga zite zishasha eshonga yo kubanza ubutemo mu boda ubukeyongera kanya engutombi omucyanga kitu okutwatara pamiti okutwatera emishoro amashita gakatemba twantushaba kwara ikato mushabe atucendereza emishoro aba boda bamba basakora reflectors ramazina gitu bakazitereza nga government tubasa kujwara kwerinda nyekiro obenge bwa mahanda abantu bendangwe bibyemerezibwe okuhitya obwentasya yabo iraterere gasha kwa Job Kato aba SkyTv agenshonga.
Ebare mnonga job kato abo makurago katamye ngo kushaba kwanyu nukuzagarukwamo bwanyuma y'ikitongore ekivunanizwa bigezo ekya UNEB okushoza ebigiro mu bigezo bya senior ya mukaga ebyo mwaka gw'2022 amashomero mingi nigakiyongera kujaguza obwa hati amashomero ga government nago gashyikira iguru umunyamakuru wetu yahika ayishomeri ya Kasingace kandi yashanga abana nibajaguza abo koraje. SkyTv yatayayiraho ishomero ya Kasingace Elia musinge gwa government kandi yashanga abeji bakozireje bigezo byabo orukura ebyo kushomesa ahishomereri yasima abeji abo kugira imico mirungi kandi yayongera yasima na government abo kubombekera ebyombe ko birungi. 32 candidates scored 10 points and above. And 73 candidates have, each of them has at least a principal pass. Kuru wabeji babishiki yaraganisa nabo kubina amatsuko ngo bazakoraje bigezo byabo. Mwako gwire okuba kozere no kuteberebere itento yaraganisa kujya mu muntu kudaboringamo amana gwatiremo kwa na 20 points ahazinda. Ahabo kuba silbaselinke yahuye omushimo yona nka mathematics za biology za chemistry nangwa n'izindi murongo so kugera namani agabashimasa agwatiremo nangwa na principle zo mukunda kujwa kutifaho za test zitoro gukora n'ibindi byinji biraganisa kujya mu byamshora ebiturimo. Mukuru w'ishomereri yasima abeji abokoraje zasezishoboze cya mukaga abeji ko kuba kozerege abo kuba abeji bitwa abasingire babiri bine points 10 na mukaga kandi bari mukora kwisimba kozi sabeji nshanje nabana kandi bashanga hatunga ari yabo nshanje nabana nshanje nabacha kubona bakorofayinga kuzomu higher institutions of learning bwenu bine principle abeji emtwaro mwenda kashanjuru nana chenda abashitamire ebigezo byabo umwaka gw'2022 report neyoreka ngo abeji bakakoraje ebigezo byabo kandi kozere points 10 na mukaga kozere physics kozere B chemistry nakora mathematics nakora nakora point ya ICT mu physics na A7 ya general paper gashakwa Muhumuza Michael SkyTv agenshonga tukuza kurekeraho kwebaza abanaba abokoraje ntongera kubatabaritsa ebigezo byanyu kandi tukuza kwebaza abazire n'abashomesa abwasente obwire byone bimuteyiremo twayongerayo turi kwetekatekera okujaguze kiro cy'abacyara SkyTv tushazireho kuretera umucyara okozira umurimo gw'umutano yari izoba twahika aha Kampala garage aho mu rembo rwambara itwashanga umucyara Ainembabazi Safra nakora ubwa makanika umucyara ogu Ainembabazi Safra yashobora kuyashomere akiza senior ya kana akura nakunda okora welding hamwe n'ubwa makanika nuko kurugayo akija aha Kampala garage akatandika kwega nkamara senior 4 na izo wa mzee Kampala yatandika kuyegesha mzee Kampala yiza yatusigaho yafa yansigira Fiona Safra yayongera yashobora ngo akayi no kuyikiririza mu ekintu cyamuretire obumanzi no gumiza munakora umurimo obumanzi ina bwire kabani ni buromani ganje ndabase bya saluni ndabase b'harani kabani buromani ganje ndabase tokabo inamani minja ngokwe buramo ukaza kusiba bya saluni ukazombi harani charani na wakita hamani minji muchi bamana ginyine nazo ngombi harani nimbasa kubani ngani harani bulizo kabani buramanu gani ngabasa welding ngabasa lokani uranti echimpeti ni tubasa kukora no boine kutukora wano chulo ogu yatugambira ngo bwahati aine cyamani ecyayokoreire umurimo ogu nko kureberera umwana we abazire hamwe n'ebindi emyaka 5 inawusamu mbasize kwenisaho
nka nindebera umwana wanjye je mbasize nano okora mabintu bike berena abazire banje nananye nyenkanyereberire ndagire mbyo kusana Safra yatugambira ngo tubye byonka ebyakutekateka gukora umurimo ogu bitaye n'amatsiko ngiyagumiza muna gukora nabasa no kweyombekera mu akaporoti umyaka mike y'ikoro nisho nani sabaranga yanyambire ampeme sente mbase funa wakaporoti nyombe ati obuzibo bumusangiremo ninko umuntu kwereza umurimo ukakora ukamara nk'ibintu byo haba hasigireyo nka balance ukareba ati yaduhereza ugire nk'ecyo kintu ubuzima bwo gushaka aine mbabazi yargaye yahiga abacyara kurugayo bakatandika kwekorera bakarekeraho okushabiriza abiki bakawundi bahereza no kwetamo ekintu cyo gukora bakareka kushabiriza kugira buri kintu cyona nokisaba umusizi nabo nobasa kusanga atakweyamba kugira buri cyora musaba cyukwe nobasa kuboyina mukaca kawe akuwarugana kuwa murimo gwawe ukateko muka ati nano umusiza kongera ejo yabera imbuzi ya Safra kampanye nguhene cyamani ekitwegamo imyete mingi eriyo konetekateka nguteinemeramo ningashi abamwe nibagayemero konka wargayo okakora emirimo nkeji nobasa kugira icyo wayegaseramo bitu twaza kuzaho kace umburango ntindikana gandi mingi twine uko abakwesharinga umutunisia banjire ibiragiro bya polisi kandi twine n'amakuru kurga umaramizo gatargamwe na gamwe umuyihanga katugarice tuzagumizamo SkyTv irakari abantu Ekigunda cha SkyTv Radio 5 kwatanise na SkyTV baba isa amakuru marungi g'ekigunda cha SkyTV ebiro mushanju byo kwakana eryaberi Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberyaberi yanga emihanda yona eryabayorekerire University in Mbarara imwe mwena abatureni bareba SkyTV na nimwe mwena abatureni bahurikiza Radio 5 SkyTV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dansi turye tushemererwe haryaba hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nstaha mo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba SkyTV na ba presenters ba Radio 5 okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu SkyTV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere ya 0 mushanju 0 emwe 92 82 43 ebyo byona bishashikigwe SkyTV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariokwe habiremo obutikirizana habamu n'obutaba mu maka turebere ngu ebi nibiretwamu obutesigana okushanga otinevunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner
ebyo nabishanje aha Sky Television program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mukiro sakwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo inshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School Narshi aha social media platform zona SkyTv UG official SkyTV irakari abantu Otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaisha tunechweka kwika inane chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono njija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru gukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira eki wayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakari y'abantu SkyTV irakari y'abantu. Nyongera kutangira umugenshonga umwabaziyogo umukishaka cya kabiri twakigura n'abakristayo okubasha gwagumana borobera irakari yarahanga obwire bona bakurabira umukuhereza no kutina gwisa kubi abandi ebi byagambwa Reverend Ezra Tumuhi turinawe aha kushaba okwakuri aha kitebe echa Ankore Diocese. Reverend Ezra Turinawe najango bwiro bwingi abakristayo nibewa ko hariho umuhangi wa byona bateka ngo bibara gukora byona babikozesa amani gabo mwene byona niyo kusibira mukama kandi ukumushaka kugira ngo his favor ningo kunda kwe kugume haritwe kandi atwegese okumana tumumanya no kumusiba. Reverend Ezra yayongera yahiga abakristayo kugumana basimarahanga awe birunge byatkorera ubutosha twanitureba ngo nakamanyiso akenyima akarikwereka rukundo yitu no kusima kwitu ahari ruhanga rugaba byona ruhango uri kwego rukutuhereza akatuhenjura akatwereza myaka muntu we kureba wahinga cintu cikarugayo. Turinawe yayongera yahihanangiriza abakristayo kurinda ubangwa bwensi kuko urahanga yabahangire kurebeka ngo nemerembe kwija iribaho tutarho nigishangaho Gwera mukama tugire imbabazi twaba nitushira guza ntusima mukama habo kutwereze myaka tumanye ngo mwensya abanyensya nabo nibenda kubaho mkitwe. Let's not cheat them. Abana bita bijukuru nabijukuruza bita baryija after us tubatebekanise tureka kushisha buhangwa tureka kushishita yayengera yagira ngo impinduka ya seasoni eruheberebi niretwa abantu butatina bangwa bwensi umubwire buhire babire ni basire abantu na group y'abantu ebire ne tireho campaign ya Save the Wiz campaign habo ko mugera gure ni goma ebishara byitu byona bihwire ngwe mishenjura nituja kujiya abashomye science kuri batugambira ngo amahamba nenigera byine kubikwa kwatanisa okurete enjura twije kujiha nyense twaje kushanga Uganda nayo yaba desert nembabazi umuringo nugo gumwe Reverend Canon Bobs Ordinwa Ankore Diocese yite abakristayo kugumana basimarahanga abembabazi ezatugerera ubutosha konka Yesu akakuzwe akakurisa akakusyarira ngoko haleluya praise the Lord mwene abantu kwetu nako aro ruto okone birabahanda konka aruyaga umukoreba mtendereza tuzomuka omarabizo twimisiye gukora tuje atumtumanya yitwa Kristo atwarije nyoko romanya yiwarije na inarije kureba ngo ryo mukafiduru ya God will usirebera kuri God will yemerera kuri ya wore ubono kashaka teka kobo
Ngembabaza ako kano kamondo kakatuga benshi ga mutura n'ikishwa atkurusesa atema ako ni yakatamo kintu project bishinga ni project angeli yerukuri na sherrahe bya ngwero hatu kuroja ku project eji mwene bakwemereza nkaha hatu projecta ekuteranka ngo mwene kugamo ngwe bya ubabute hari dina bazana atorura hali yuka atebya nje bataje batabire kongaranga na kubumbira katerera hamwe mu ngaro tubumba akatsa aba SkyTv agenshonga nematenebye n'amazima n'imbabazi kuri star mbabazi nyonewe tinkmanya ahitwa kubeturi twayongerayo abantu 15 kurga umadina gandi bayegeita aha Church of Uganda home district ya Rubirizi ebyaba abusaba deacon obwandeke aha makanisi 15 agakutwara ubusaba deacon ubwageteranire aha kushaba okwakwebembere venerable Reverend Sylvanius Muhire nzigamba ngo abantu ababona babantu barga umukanisa ya Kagando Church of Uganda umugombora ya Chambura umishazari ya Bunyaruguru ahansi yandeke akidikonari kandi bayimurikira abakristayo nkekemwe bamwe mbahinduka bajyango bakatungo kukizibwa umukanisa niko kusharamu ngo mudini yaba ministry zo mudini yaba kristayo banga nego dini yaba kristayo banga nkambire nkene mani bantu barokagando kale kanta kwekya nkazo Kampala kale nizandwire nara mazimanti kinali jero mu ibaro na janti nazo mu dineji basafunira munerembe ngire mu businje ngabase kurusabira kandi kinabure nti ariyo umbulizi nasaba na ina janto kanzo mu dineji dine ina base kuzamo nisabira akereziya ya Chambura hatiya niza kanisa ya Kagando ahabwe nsonga zitari zimwe na zimwe akereziya sabire yo bwire burindwa kandi kurantine kuronje mani bwo kusabira obwire cyo bunjira kanisa koranye ne umuhimbo wa mani munobo kandi nitekateka no kuzayo kubatizibwa yo kahindukirayo kimenka bo mu kristayo Canon Kamugisha John kirinjwa abakristayo nagera ngo kubura nukurungi nukwegesa kandi nukuranga ikigambo cya Kristo umbantu Anglican Church nyina masiko ahabwe biterane overnight ezuru kubaho na no kuburira injiri wa Sylvanus Muhirwe nyina masiko ngo nibaza kumanya dini bamanye Kristo ibyarukora kandi bagume bino kwicereza ahabwo kuba wabyaro rutoke nicene ngo gume no yiha mu mwata ukuyiha mu mwata no kurutayayira burizo mbene nyina masiko aba overnight izabura kwezi buru wakana yamani aha mwanya kinsa cyaranga kinyenjere bukiraho simarhanga muringo go mutano nenyikirize zindi ziriyo nzitwegita Elias Asimwe umuburizi wa Kagandi Church of Uganda aho abahinduka bengi bakurga akozura mu muhango kuhindura imitima ya bengi ahabwe mbabazi za Kristo ruhanga basize kunkoresha umurimo nkwatanisa n'abakristayo okuburira njiri ntukora za fellowships buri gwa gatanu tuba tuyine fellowship orwa kurugasha 5 kuzasha 10 mwezo mwebazo orwa kasha tuyine fellowship ya healing and deliverance kurugashaha emwezo mwebazo kusashesha tunecwe kaze kiro kandi twineyo na za crusade za buri kwezi na za overnights no kutaya iraba kristayo maka kandi through those fellowships okuruga ombye byo kurabira fellowships ezo no kushaba abantu ba ruhanga babire nibija bine endwara zitari zimwe na zimwe kandi eziruhanga basize kubakiza kandi abamwe kwabakirize bagira ngo katuze kushirira ruhanga hali kandi kituretire okuhindura abantu binji abashaziremu beyikiririze bonkabo okurugo mu dini ezindi
okuza mu dini eyitu ey'abakristayo ninga eya Anglican. Venerable Reverend Sylvanus Muheirwe yayengera yasima obuheereza bwa SkyTv kandi yabahiga kwegesa abanyarwanda na munonga abo by'obwegese. Kamasemwe nyenda kutwara umugisha muhango gugomokere okusima habwa SkyTv eriyo nekora umurimo murungi omu Ugandegi kandi yinekeriyo nekora aha abantu okubiho mubutamanya no kongera kumanya. Nico naba nimanyisa abahurikiriza abagenzi bange kurabira aha TV SkyTv kumanyisa ngo abanya-Uganda aburi umuntu wena omuhango muke omuringo mugufu muhagira obwegese. Oyu no mwana wawe muto mwishomero omwana tocho muraga kibanja kwiyaho no murage karamu obwegese nico kishumuruzo eco kwigura ukahikaho tashemeye kubogire no mahanga gaheru ukahikana Amerika ahubwo kuba oshomiso mwana wawe na wo mwana akakutwarayo. Abimwe abampurikirize abarukundeba kurabira SkyTv nimbashaba omumba bazaruhanga nkakidiko nuwandeke buri umuntu wena oboryo musaramu oboryo mukristo oboryo wa Mungu mwema nangwa no wakubotine dini hagira obwegese. Amakuru aga gashaka Sharif Murungi awa SkyTV Nation. Ebare mnonga murungi abo makurago bitu ebya birugambo bya Venerable Reverend nagambira abantu bona okushomesa abana nicurungi okushomesa umwana obundi okamurondera nyenti yanungi twaza kuzaho kace omukahumuro ntihindikanishe kacitu ecaheri yihanga otarga SkyTv. SkyTV irakari abantu. Ekigunda cha SkyTV Radio 5 kwatanise na SkyTV baba isa amakuru marungi g'ekigunda cha SkyTV ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya beri yanga emihanda yona eryaba yorekerire University in Mbarara imwe mwena abatureni bareba SkyTV na nimwe mwena abatureni bahurikiza Radio 5 SkyTV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dansi turye tushemererwe haryaba haro beshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala berembirwe Shimba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nsitahamo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba SkyTV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bala ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu SkyTV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju atano nina nshanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe 92 82 ananishatu ebyo byona bishajikigwe SkyTV Star 5 Motel Radio 5 ngenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa.
nichongera kutangirira iweno chekumire aha SkyTv omukicweka kitu kya kashatu eky'amakuru ag'enshonga twagigura hona abantu omu Tunisia abakwesharinga erizoba bahakanisa ebiragiro bya polisi ebikuba gemesereza kurekeraho okwesharinga kandi abantu benda ngo abantu 20 abakwatsirwe barekuru. Enkumi n'enkumi z'abantu kuruga omu bibiina ebiri kuhakanisa gavumenti omuri Tunisia erizoba bahakanisa ebiragiro ebitirweho ebyokubazibira kwesharinga kandi baragira ngu nibenda abantu bakurenga 20 abamaani abakwasirwe ahabwo kuhakanisa president babase okurekurwa aba n'abantu abakwasirwe omusande eyitwatera amabega obwesharingo obwerizoba obwaba obw'amaani bwagemesereza abantu okuraba aha polisi oyireho kugira ngu yabanekozesa ekizindaro ekihango okubasa kubagira ngu akesharinga kuba ariyo nibakora tikari mu mateeka ngu konka tibakwija kubazibira obu bakukozesa amaani mingi abesharingi bakurenga omu 10 nibo baraba aha mwanya ogwa Habiba ahakukira kuba enkungano nyingi okwesharinga okwerizoba kuriyo nikurebwa na munonga ahabe kibiina ekya National Salvation Front ahamwe n'abahagizi baco babarayeyongere okutunga abandi bahagizi okuruga omu bantu ba butosha ahabo kugira ngo hariho abantu bingi abagumire nibakwatwa hamwe no kureba amaani agu polisi yarakozese okubasa kubakwata wabireho omwishenjero lya Tunisia Saida Onusi yagambira abanyamakuru ngo kiri kuretera obwesharingo oburiho bwaba obwo mutano ahabundi obutwire nibubaho bukwakanisa enkora ya government no kugira ngo obu burimo abantu babutosha nyamwingi bagira ngo abantu nyamwingi bizire nibakwatwa na munonga ahari yabo abari kwakanisa government aba barimo abaramuzi babiri omwe omukuru okuruga omukibiina ekya Labour Union otirona n'omushubuzo omwe ruranganwa kandi bagira ngo barinzire kureba polisi okwera abase kukoragana nabo bitu abo rubaju orukuhakanisa Saida nibagira ngo enkora eriho omwihanga hamwe no kubatwaza ebyo butegeki utirona no kushanga ngo enkora ya demokrasiya babuzire kugikuratira nico kiresire obwimukero obu bwagumanibwe yongera. Ebyo nibyo twatukwinire omu makuru gitu agaheri hanga twaza kumuraho kace ntugaruka nebyemizano. Twakwakira omubyemizano bitu agutwatandika nago naga Western League ahabwa volleyball kandi erizoba habaho mpira ahagati ya Western ya St Augustine eyatera St Jerome obonero bushatwarusha. Diana reka nkutware nkongere umumpaka zitubetera umunywaziyo eza series erizo twayongerayo turi ahashayi cha Mass Volleyball Court umumpaka zineza Western League twine St Jerome eyantungamo na St Augustine eyarukunjiri eziyo nzizane shaheji nkokoro kureba. Let's go over. Why don't you wait? Better see. Yeah, bring down here. Yeah.
kandi game yari fair cyasa tuburamo n'ibyinje kandi zakongeramo mwari gahano muzo mupakazi twarugana tegeza rujo nitogeza district witu ni bikongiri kandi game zitu next time ya betine shonga kurugero ku trainingire tubent traininga kwiza kuzana league kandi game zenyinge zitu twazisinga ntekateka kuzana playoffs kandi kurugero ku tubent traininga kusinga kwizera mu position yo kubanza ninjira kandi gendera chitu ntsa kukikora ntsa kubaboko banza game zaza koyo turiyo muzano gwa St Jerome na St Augustine bit St Augustine yabasa kusinga St Jerome eri kugisinga points 3 ahari busha ahabwa SkyTv ndio Olivia Kamsime Yabare mnonga Olivia Kamsime aba makurago on Premier League obwahati timu ya Arsenal nejaguriza aheguru heyongere amani wanyuma yo kutera Bournemouth goli 3 ahari 2 Timu ya Arsenal iri kuzanda umumpaka za Bungereza izoba rya nyumazyo iyongere kusasa bahagize ba timu zindi amwe n'abatakugendeza kikopo nkengamba yebere byo kweri bwanyuma yo kurige nyuma ya timu ya Bournemouth ikagitera goli 3 hari 2 timu ya Bournemouth yebembe iro muzanogu edakikande ingwezi kwikankankaga Arsenal yagirige nyuma yahangura muzanogu ahiturigambira timu ya Arsenal ikiri yahiguri ya table no bubonero butano ahiguri ya timu ya Man City eri timu ya kabiri umuringo ngo gumwe timu ya Man City etere timu ya Newcastle goli 0 Aston Villa yatera timu ya Crystal Palace goli 0 Brighton yatera West Ham goli 0 kandi timu ya Chelsea etere Leeds United goli 0 Wolves yatera Tottenham Hotspur goli 0 umakura gandi timu ya Manchester United irizoba nekwatana busobwantama na timu ya Liverpool hashahemwe n'Cheka z'umwabazyo wa SkyTv ya Genshonga ndumate nebye Nkengombe ya hati okwe kugera ngwenjojo ekiri ya mutwanyuma y'ompira ogu enjojo ekiri aha mutubeitu twahika omukashonshore kikitu akekishakuzo hamwe n'ekito cyacu reka Michael Karo Karungi atuhereze kishakuzo kizoba mwebare mkurucheyo izoba eri omwabazi yogu makuru gita Genshonga nkaburijo akashonshore chaka akekishakuzo n'ekito cyacu nikakuchibaho Michael Karo Karungi. Yes, ni manyangu buri omwe ahoro shemerirwe kandi ogumo tukuratire aha mikutu yitu ya social media Sky Television irakari y'abantu ejini TV nyamurungi kandi eriyaha kukuhereza okubasa okureba ngu wagubaje waboriyo muka yawe na naha murumu ekishakuzo kitu kizoberi nkaburijo nikigira ngu ngira bishiki banje bashatu bashitama aha kitebe echo kimwe ngira bishiki banje bashatu bashitama aha kitebe kimwe abishika bashatu mumpenye na yanje kandi mbitire ekishakuzo echo tutyo tweyongereyo turi kureba amakuru gitu Genshonga ekito cyacho nikigira ngu n'amatehe kandi n'amahega kine ebyito bingi ahabo kuba n'ebintu bingi bikwasakuza omwanya gumwe bikashitamamu konka nikigira ngu amatehe hamwe n'amahega nico kito kito omuri echo nitwega muki. Yes, echo nico reka ngu okubasa kuba omwe nyamunegere nikibaso butakuhwera ahabo kuba no yetenga ememyo ezo kubasa kushajika okutyo okatunguka ombyo kukora byona wagenda omwe nahika nabasa kugenda munonga konka mwagenda muri bingi ni muhikahare
so nchoreka ngu obase kugira emikago eyo wayetekamu omurubaju na munonga yo mwana muto ukiriya ishomero omunyeto orumuna akora akasente hamwe niwe owatandikire gukora esente ryo muntu mukuru wabo tine munywani baso butamaraho nishabangu ikintecho okitekatekeho munonga mwebare mtaroga amakuru gitu agenshonga nasigarandi Michael Karo Karungi kandi ninkugira ngu agende tine mukuru egenda bwira Ibare mnonga Michael Karo Karungi abwicara kuzuki twit kampamye ngu omuryebi oine echo kwegam abantu atwinire umugenshonga umwabaziyogu gagarikira naza kwendeza okuraraje bitu ninyongera kumanyisa iwe wena okureba SkyTv muharho ekigunda cya SkyTV ebirumushanju aha University in ijoge utwegeiteho oshemerwe neitu twaza kuza twagarikira aha bitu programu hangwa eriyo neza kurataho watarga SkyTV